Anya laki din! Oy, Mare, congrats! Naimbag ka pa ito nagsweldokan kin ni beloved Meta? Ay, sakakit di mo't, Mare. Basit laang mo't. Umdas nga igatang itiasin kan bugkoong. Oh, better than nothing. Iso nga tultuloy malata, ti pa nagre-release mo. Tapno agtultuloy mo ti pa nagsweldom, iso ka pa eh. Wan nga rod, Mare. Iso na lang, tanagrigat ti agaramid iti content no maminsan. Oho, si kakit naman. Nagmayatupay dagiti content mo. Uray niya't ipopos mo, katadalat ta views mo. Gaputado mo ti followers mo. Sapay la ko mga rod tamanay nayunan pa'y, Mare. Tapno at adamot nga umado ti views, ti kada upload ko iti reels. Naimbag pa'y nga rod kin ni Mariana, tanapadasan nan tinagsweldo iti reels na. Wen nga rod. Uray siya katumapalakmat kang kuana. Iso nga itultuloy ko lata ti agpopos iti reels ko iti Facebook. Ay, huwag mawalan ng pag-asa kunada nga ron. Sa bagay, husto ka iti day nga imbagam. Iso asi ka, itultuloy mo lata ti panag-reels mo, Mare. Malay mo, after a few months, mapadasa ti agsweldo iti dollars. Wen Mare, itultuloy ko talaga sa anak amapukawan iti namnama. Oh, well and good, kumare. Nasaya at tanagranata, Mare. Apay, Mare. Saludsudan ka la kuma, nupod no tinadamag ko. Nga anya? Nagsweldo ka kano iti reels mo? Ha? Aywan. Ngambasit laang. Tabasit pa'y laang mo ti followers ko. Iso abasit mo laang ti views ko ah. Kasta ka di, kumare. Hay, naimbag ka pa'y nakasweldo kan. Makitkitak mo dagiti reels mo, kumare. Itultuloy mo lata ah. Ayun, Mare, ituloy ko talaga. Barang mapadasak tuman mo ti agsweldo, kasken ka. Mabisina kon Minda. Kunaklagad din ang nakaluto kan. Ha? Ay, kwa, mabiit lang lakay. Ina ko nagluto. Anya? Alaunan, ngam agluto ka pa ilaang. Anyat inararamid mo ya. Uray siya, mabisinak mo tan. Saan anak kaluto ni Nanang? Gaputa day ta nagar-aramid iti video nga i-reels na tinar-aramid na. Anya? Hay, da kayo nga agama. Di yuman dilla-dillawan ti pa nagre-reels ko. Tano agsweldo akto. Awan sa bali ang mairanod no saan ada kayo. Anya lakit din aya. Nagadulkat nga ibagbagam nito Minda. In kagat agluton tanay, nabisin kamain. Naimbagpagang nga, taura saan ka amangan iti mano abulan, saan mo amarit na tibisin mo, kaputa naglukmag ka. Anya! Anya lakit di mo Minda. Unay na. Naglataw ka lang arudin na nagluto. Sakit ka stipay, anak say. Ado aririm, di kalat amangan-amangan. Ay, unay na ya. Natang lang arudang tisidaan. Naksit pa'y. Anya lakit di mo tan. Nay, ultimo sabaw. Nakapapgan. Anya ka mo tan. Mangan kalataman, no di mo kaya tinluto. Inka mang sapul iti panganam, salbag ka kidi. Anya? Ay namindaya. Kasano ngamin amabantaya magkan matimplam iti husto ti lutlutwam. No day tamo la silpon mo ti mulmulagatam. Kabayatan ti panaglutom. Nagaduka manan nga bagbagam. Agri-reelsak nga raod. Anya ayang amin ti bibiyang mo. Kat kayat ko nga rod mati agpost nga agpost. Tapno makasweldo ak akaskin ni Ana. Anya lakit din aya.
Ila ko anak man iti dua biskwit, kan may sa akok. Jay batit lang, abuti ha. Mabisina ka talagan. Ha? Ay, mabisin ka. Apay, saan ang nagluto ayan ni Minda? Nagluto na, gamay na. Awan ganas ko amangan. Anya? Nabambanog ka naggapoy di bangkag. Sumangpetak, saan pa nakaluto? Nagladaw lang arudon nga gluto. Naksit pa'y. Kas kada, nakap-apgad ti sabaw na. Ay, oo na yan. Ala, mabait lang talak tigat-gatangam. Oh, adoy. Ay na, agyaman na ha. Imbagla pa madpuditibisin. Masurunak ka talaga kay ni Minda. Dayay tumo lang amin agrirels ti kukwaan nansa. Wala na. Isong awanan ti oras na agasikaso iyo balay mi. Ngapiti panagri-reels na. Ay, oo na yan. Ay, magbagama ti asawam. Saan mo't ama iparit ti agrirels ka? Ngam saan da kay kumaaliwayan nga ilutuan ah. Anya lakit din aya. Ay na! Sumang-sungod ka pa ilangam, agkat-katawa ka matambading. Uray akla na bisina na nagdangag iti apa na kitagasawa. Agasawa? Asinong agasawa? Daanton kan Mindaan, nagpigsa tingiwat da, mang mga gigi kalsada. Anya? Taapay ka no? Saan ka no na masangsango ni Minda tagluto? Kanagasikaso iti balay da, gapo iti pa nagre-reels na. What? Nabisbisinan ka no nila kay na nagapo iti bangkag. Sumangpet ka no, kahit saan pa yung nakaluto. Ay, una yan, Aminda. Jak manam mo iti tayo ako marit ta. Uray ko mag-reels Ngam una-una kumamadlat ta, di agasikaso iti balay da. At titibasit akik, pansit kan salad nana. Ay na, agyaman ak unay Nagluto ka ita Apay, birthday ay Saan nana? Nagluto ak lang iti basit damot basit katas ti reels. Kasta Ay talaga mot Ala, itultuloy mo Tapno agtultuloy mo't kagsul-swildo ka. Wala na, uray sa gabasit. Isuka pa nga igatang iti asin kan bugoong. Aywan amom ti baset no maurnong adaw. Agyaman akmanan iti inyag mo amakan Awan anyaman na nana. Anya lakit din Sayon to isubli dagiti container Mabuybuyak man dagiti reels mo, Minda. Kasta ayan nana, ay nakat agyaman ak Sapay la ko mga rod, ta iti kabitan panawin kat makasweldo ak metan. Wan kaslaki ni Ana, kitam kat nagsweldo manan. Iso ayan. Katuan, imay nagpadigoy ti salad kan pansit idi kalman. Anya? Hay, anya metan na babae. Saan pa'y anangiranod mo? Ha? Siyak tulamot ti makasweldo. Ultimo na day babae. Naghimot-mutan day nga ana. Kunamlano kalatakan vlogger ti awanan baeng. Aniya? Hay, isolaang ti kumarik nga into lang na ti kinaimot na. Ay nyalakit din. Ayak! Nalabas talaga ti kinaimot na daya babae. Imot talaga, imot. Anya, asino man daytan? Dayjay man nga ana. Kunam no iso ti kalatakan vlogger. Kaano nagalas mo dagiti content na. Abay, kasta man yung tibagbagam king kwa na. Abay, adabasol na king ka. Ay na, basta.
Nagimot da di a babae. Ay na, siyak tula ti agsweldo iti reels ko ah. Talaga asaan ang makaraman da di a babae. Ha? Taro pa na. Nya, ay unay kan. Sapay lakuma, tamahak ti account na. Tapno mang rugi manin iti reels na. Salbag at talaga. Diya ka muna niya dahil kay bagbagam. Ika man lang aglutom. Saan ka asao dita? Makarengreng. Ay na, Mare. Nagsakit matgayam tinagam ni Mindagan ka. Ha? Kaapay? Awan mo ti basol ko kan kuha na ah. Nasakit ka no tinagam na gaputa saan mo pinadiguan, iti na minsan nga aldaw. Anya? Gapula ang iti dayjay nasakit tinakam na kanyak? Katuan, amo matanda ya Minda. Uray ba si Tabana, kat big deal kan kuana. Anya? Ay una yan dayjay aminda. Saan ko nga inikan ata basit mat ngamin dyan lotok idi na minsan. Kat ikakto mat ain dun sa maruno ko ma. Ha? Kato na pa na imbagbaga iti kaaruba. Nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kano. Into lang mo kano ti kinaimot mo. Ay ti salbag. Ay anya lakit din aminda. Ngambay amon ah. No iso tinapan na imbagbaga. Adalatan ka dagiti karuba no patyanda ni Minda. Ay na, agri-reels kayo manan nga glablabananang. Ay, pumanaw ka man dito'y, sika, kulasa. Di nakpakibibiyangan iti panagri-reels ko. Salbag ka kiti. Anya, kasanumat ngamin. Mano nga oras yu ditan nga aglablaba, di kay matlamalmalpasan. Hay, imama ka talaga, man nakibiyang. Saan ka man nakibiyang, nanang? Ngam, saan kayo pa'y mat anakaluto iti pangaldawan tayo? Sumangpot tumanan ni tatang, agungot tumanan ah. Hay, nagpadaan nyo at talaga nga agama. Di da kayong tagluto, no di kay makauray. Anya lakit din aya. Ay, unay na ito kastoy abiyag. Oh, apay manan aya. Di ka man nagdamdamag akasta. Anyat oras Kung saan ka pa alakaluto? Anya ka batan? Dahil tantuma ngamin agri-reels tar aramidam. Ay na Anton, makasweldo ak tulaang iti panagri-reels ko. Ultimum at talaga. Imbes at tulungan nak, paayan nakmat, gapo iti panagsasaom. Nagatulaki din ammo. Idi pa ang good nga imbagam dayta. Tawanan di naglabas nga maging gayta. Awan pa na swildom di ta reels. Anya? O na yung tikas ta, biyag ko na manan. Tunggal agawid na tao na bisain. Awan pa'y makan. Aguray pa'y ti manong oras. Sakit nakset kas kada nakap-apgad manan ti sabaw na. Ha? No di ka makauray, saan kan amang mangan? Anya lakit din aya. Apay kumare, tunggal lumabas sa kaya parangan nyo. Mangag ko di pa nagap-apay yung kinilakay mo. Kat, bibiyang mo nga ikuma. Anya? Ay nagtangsitan. Awan bibiyang mo kunakmanan. Kanayon kumat ngamin amangag at di pa nagre-reels mo, di pa gungungtan nila kay mo. Saan ka kano magaluto iti husto nga oras? Ano naman ngayon? Na- Ha? Dandani akmeten agsweldo iti reels. Iso huyo kay to amin. Ha? Agraman jay kumarem imot. What? Iso ano kanayon mo amangag ti panagapapamikin nila kay ko. It's none of your business. No? Anya kalakit din aya. Si kamot gayam ko Mariminda. Kumusta nga
Nagsweldo ka din iti reels mo? Dandanin apay aya. Ha? Uray ag sweldo Saan ka mairanod iti kaanuman? Nagimot ka? Di ka pa'y nangiranod iti sweldom? Anya? Padigwam ti daduma ak aruba. Ngam siya, saan? Anya lakit din aya. Ay na mare, basit laang abanad dayjay. Isukit din ti pagsaksakitan tinakam mo? Ay unay kamatang. Ay basta, nagalas ti ugalim. Nagimot ka? No siyak tumat ti agsweldo. Awan apulos ti maramanam ko naktumag. Anya lakit din aya. Uwan ka na warod. Lumakaswildon to. Bukudan na kanaw. Ultimo tayo kano amin. Saan tayo kano mairanod? Katanya ngay ngarod nana. Saan tayo mo't apilitin amang iranod no di na kayat. Anya lakit din aya. Ay won O na yan di amin da. Kasla ubing ti pa nagpampanunot na. Oray basit abanag kat ano ti dakas ngay bagbagana. Bayan yun nana. No iso ti pagragsakan na apay kiting. Kanayon na nga ibaga nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kanaw. Nga miso mo tinagalas ti ugali na. Da kayo tinangibagay ti day tanana O na yan aya. Katuan mo. Ure man no idanon mo kan ko anatapud no mo. Alam amin akawas mo anak ko. Agawid dalagan ijayan ni Lulam ija lugar mi. Ha? Ay, kayat ko day tatatang. Ala, paspasa mga rutag garaw Taon pa'y ninanang mo. Lapan siguro man nag-video iti reels na. Saan pa'y nakaluto? Kan saan pa'y nakalaba? Saanan ang malagto ti kabalyo jel lalabaan na. Wan nga rod tatang. Jay tumat ag video dar anamiden na. Nga uray saan pa'y nakaluto. Nakainaw, kan nakalaba. Ala, di ka madanagan anak ko. Taijay ayan ni Lulam kasanakas jay. Maasikaso na ka na imbag ni Lulam. Ala, darasang tagunay. What's the matter? Abay ngay, nagsangsangit ka, kumare. Anyat na basamagan ka? Ay, mare, awan da iti agamag. Pinanawan da kaun. Aniya? Nagawid da ni di lugar danton. Inala da amin nakawusda. Ay! Atay taminda. Gapo, iti karirils mo, saan mo ida ang maasikaso? Naku naman agsweldo ka, ultimo mi, asaan na mairanod? Oh, anya ngay ita. Ultimo piso adulin. Awan pa'y nasweldo. Ngam, ay, pinanawan dagan dagiti agamam. Saan mat nga minadakas? Wano may parity pa na grills. Iso na lang, Tauna ang kumamat nga si kasuan ti anak mo, kan ti asawam. Anya nga ita, ha? Mane. Ay, sos! Ay! Awan lata mo kan kaminda. I don't know what to say. I don't know what to do. Anya lagi din aya. Ha? Anya ngayon, Mare. Pimanawan nagiti agamam, gabuta saan mo idama si kaso. Ay namare, pangaasim man, tapautangan na. Uray umdas lang ang apagpasahik amang surot kadakwada. Anya? Katkunak man yung nagsweldo kan iti reels mo ako nam. Nakunam pa hindi kanyak. Ano makasweldo ka? Kat saan nakapulos ang mairanod? Anya lakit din aya. Si kakit dimot. Kun kunaklaang day mare, alamat tan Ay na, pasensya kan kumare. Ngamawan maipautang ko kan ka.
Ita nga awan dagiti agamam, ipamaysamon ti agreels ta awanan ti ilutwam kan ilabaam. Nga lakit din aya. Anya? Si kaman pa ti asawa a pinanawan da, gapoy ti karirils mo. Saan mo't gawin ang maiparit ti agreels? Lakit di unaon ti pamilya nga si kaswan. Anya nga ita? Di ka pa'y nakasweldo ngam nagtalaw dan. Ay, una yan, Minda. Isimpaman nga min, di ta pa nagpampanunot mo. Ay, balosong to mga men. Nga lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.